Everyone, welcome back to my new video. Hanggang ang tabog parlor fai sopai jak es narogoro nugui manakha processing already ani chole jak ani kanao no parlor hangaro khlajang na bagai fai sopai jak pule bobo sudden plan just price mi singna haimani ang so ani bagai affordable hangge khlajang na wan sokha time bo 1 hour tongo ni yago hangge khlai la jak siwana hanai khlai ja hapule like it already any hair wash on plaza buknayo cream fulna bagai tabo buknaina half part khlai clip by berido hafle hangke narok terek nai tongdi spa khlai mani processing na ang o video funok nai tabo durga pujani time bo intong ba borok kabang ma chagyang na customer available khlai ani bagai subini bagai time tong sonok bo khlai num sungja halai dati je balara pana khlai narok di so done tabo cream full plajak ani bokrawa spa ni cream phle bong ni I parlor dero different ni biti tong suppose from ni botox ong thong spa ong thong straighten ong thong jotoni alada biti tong so bini bagai angke or jaga was spa ni khlai jak ja and idera bokano bokragara relax ong na bagai a bokrago thubi rokha asike bokrag tong toka abno thubi mane pore bini pore hengka ke tabo ano steam khlai rana bagai o kiting ma bisian hadi how it looks like hengka ke oro ano darokha mahlai baknaina steam khlai ni bagai phle so yang tian nok nung manai ko na hadi ngte hoku duma ongkhotangkha so aste steam ang ha I jagao komse kom dini rom di 10 minutes rong lama tongnai bini pore halai bogara hair wash khlai plainai hair wash khlai mani pore tama khlai nai bonalai samadi angba better result manani bagai 3 bar spa ma khlai na ang wa haklat aro 2 bar khlai thai नहीं ज़्यादा येलो हो रहा है लाइटिंग के वजह से tabakla ani baknai suani surong hana hadi ko bo barai kla suitong and je tong thong mani aram nang mani nogani mahana nok manai and nai di yang tia bo suitong ani bakrai na lai doctor truk nai tong di tak na phulu goi thangai au video ni sorte Adela bini bagai befina sagrana bahlai I parlor ni je owner bini besajak bobo samung klai bini ma bomo bai baksangke tini hala bini duty fle bini tini class kare angkai bo bini mana help klai ka angke bini mangke tak doktor thangjak bongani terk klai ada bagnai mani process no klai tong fle yang tia tabo ane bagnai supply mani pore ba hair dryer ba ane bagnai no kran klai rei tono esang bana saja ko sa dodi klai yang kaisa jaga thangna nai tongo hne hala bobo kusa doi ma khlai tongo lai aram to nangai tongo ne plus bok machas bo khlai ra pile aboni sate engke bini bagai yango iko customer sopai jak bini ora arabo terk khlai jora kaini customer sopai ang behla 3 jana pile lai tabo ani almost ongjak lai ko no yang side ro nok banai ani baknai barai khlai bo khlai ra nai di full process iko mongka spa khlai jang mane pile ang angke now ang spa khlai jak mani o video no bahai nang jakha comment sana na tapok di do te ani baknai result bahai ke no kanara differences pula bai poni buna basadi hai no hai lam sok firo no rok no tinini video wo omo hangkai bini next dino sudden plan ombo kuno plan krisung or hapnani bagai or live singing concert soli tongo bai ro memorize ko na rok manai oro sabi tongo जों कुनो साइसे मैयाबो दिनै ओ जागा बिनि कनसार्ट tongo le जों जा साइनो फाइले माने माइन्ड फ्रेश अप खालायना होनाय सो आरो बिनि गान बखनातै माइन्ड फ्रेश अप खालायते ते किसा जातै बो होनाय नाइ थांसिन होनाय आसुक लाइक
berguru, maka Tuhan ku jadu, ikat aku berguru, maka Tuhan ku jadu, ikat aku berguru, maka Tuhan ku jadu, So, tapos isang fishing ang hapay ha. Aro, sa fishing ni jaga rong na naina ni bagay. So, sung sila ha sidro to ani. Sa ira asugoy kasi sa TV night entertain. गाना सुने करो इधर खाना खा रहा है ayam father hanggang ke concert sir itang ko Being at